Edward Drew say and so Madaroma Eja C4C liver specialist ba only a bit dim come over pomudimo any free her TB condition there be a binu so ba won tia mo bi na wa so de abo ho ban sebeya unkonya how bia C4C specialist liver specialist Dr. George Esiama Jr. Ajenedwa nano pay enche hepatitis ye kan hwase da ye mo akwabe da bia bokode adwuma mu nso egusu kakra da nyame ase anope wo se ye kasafa hepatitis ho yes echi akese koma obibia wenyamra no pay okay yes ye kasafa hepatitis no na stefia wo se ye koso bohu dewro ehu ye brebo no ehu emfaso brebo no se ni abribia ye kan no ejuma ye de no dos over 500 functions and plus enti wo se ye tu anamon hu ye brebo na ho odin okay na mejidi so baby say hepatitis kura ye dade na hepatitis no a Latin word basically ye can hepa na ejina homa liver na titis no ye inflammation enti na ye ka say inflammation of the liver na chese brebo no ahonho no na brebo no juma dos nti ehonho na na de ohawa bre ni pedua no in fact se obrabo no hohunu a ohawa de brawo so no affect other organs ni bi ebi se wo kidney ebi se wo lungs ebi se wo adwen na nkasa ne nyina ho de no bafom na kwan mebre wo ho a aya yenya hepatitis no ye wo viral hepatitis wo ho na ye ka se virus na de ba nti ye no na ya yeta hepatitis A B C D E all these are viral hepatitis. But your hepatitis will also a alcoholic hepatitis. Iti insanom bebre no. Esa nse wono munsa special tissues awo brebo no ma from hepatocyte no. And the hujuma. Almost one sa insano so to a chemical a ehia wo ni pedua no. Iti se insano dos one na brebo no yes ejuma ni nyina. Etumi ho no. Afa so du ho ana nduro bi a wonom. Some hard substance medications be and hard drugs be a wonom and nando be a woman. It me cover a bone. Of course, I hepatocyte yana was a young wajuma or ye jumani be brea. Now, for you know, a home. Now, ma, the 500 function there was a play one with the animal. About from it's young fabrebono and the agrocra. Now, brebono, jumani be dorsal. It be back when I say a sonny mujaso. In fact, hepan ankasakra a filtering. Nti esone ye moja so se fia ade a wodi bia in fact ebi wo kra ne ma wo de sra wo nsa ho wo ni pedua no mu akọ wo moja ne mu a wo se brebo ya so ne so ansa na akọ adwen ne mu wa anya ne sa ene ma bitumi kọ adwen ne mu a na akọ infected brain no na aka akoma no nti ye mfa brebo no enli wa agrokra dano ye kan se ye ka se abribia ka se menyonko brebo na che se wontumi nkunja brebo no yare a edi atese titiro ya fa chronic cases adoso wo fa brebo no hwe na ho odin ye ya etisa yare ni nyina ma ne ba from about 80% enti ye ni ye brebo ho agro eduane nsuo eduro bibia no ekọ brebo no ti adan na wo ma brebo na ho odin ne nkosoro esa se hepatitis ne ba the detoxification function of brebo no kofo the enam so metimi yi free ni peduane mu eba from brebo no produce bile. In fact, bile no hia mayen. Esa nse aduane a ye di no nutrient wo nnuane mu no yentimi absorb nko your body ni mu direct. Nti bile no ne breaking it down mayen. Na mayen nya de friend deca. Ya ka deca ya ka vitamin D, which is good for your skin. Vitamin A, which is also good for your knee. Vitamin K and also boil your blood no ma and prevent a lot of infection. And a B12. B12 you're very good. Say BA your blood vessels nimo. Na moje timi di fusani ye. Na won say ye tititi ne jai. We ni a eye wisi no so jai. Adwe no so ay active. Na ore fifi ni oma bebre no so aba form. Eye sa moja ni timi ko brebo no so mu ye. Eye ko kidney no so mu ye. Ma kidney na ho odin ye di yifi efri ni peduam no so ekoso. Enti brebo ne de C4C bohu de ru. Most of the cases as I nya no ebi wo ho na wanom pressure dura for so many years. And so wababa ye refractory hypertension. Na je say enko wanom all types of hypertensive medication enko. Enti why walking pharmacy
ye be hwehwehwehwe mu na brebo na ho ode no ewo fom oho ye wo de friend liver function test eboa ye ma yetimi ho parameters no brebo no ni production enzymes ne to say enzymes are brebo no kosoro bebre a eyo how na che say brebo no ye adwuma abro so dodo ade na ye bo ho de research bebi a wo bia no bo modian na hwe brebo na ho ode say ye hepatitis so say ye fibrosis me ka fibrosis a na ekura beda obrebo no ana ye cirrhosis ana say mpo lead to first stage of cancer no bo modian na pe livoto entwen krampo ebia wo de o say ye ka hepatitis doctor bia to hepatitis din chirawo but uhia brebo no entwen ma brebo no nyare ansa na wa pe drama no say wo pese wo hu say brebo no nya science bia chire say oyare a be che esan say brebo no wa hoden a oyare a osa no ho yare it is send your bed ma we hu say pains wa ha send your bed ma hu say ofotre no kofom ana oyefo no hye bebre no ana wo nan bebi mama so bebre ana wo dampo sori ana wo nam bebi amama so do na brebo na akoa ma ontumi biom nti na afi o ka kire say bra sister bo modi ana pa ana mombi netu ade nti na ye bo hu de ro say bebi a wo bia no C4C liver tonic pacho liver tonic no so wonya component a wo liver tonic no mu e bi ti say carica papaya eye pawpaw no a very good for brebo no health your component bi wo ma ye friend Chelidonium magus Chelidonium no hwehwe mama ye hu say eboa with the production of bile no enti brebo no lobus ana sinusites ana say T cells or brebo no nyina na activate no mo produce more of the bile so ya ka say eno na eboa ema ye yifi efri ni pedua no enti say wanu medro na edro no ko ni pedua na brebo no breaking it down we are edro no mu nioma na ehia no bile no gia na sebi or the ama wo intestines na ba out in the form of feces na dia wo so de come out kidney so or the akoma no sa component no e wo liver tone mo there will be so a friend no Marica cerifera and also see a special component a ewo eye liver tone mu na ho odin kese pa ne say e ma liver no e healthy liver no e healthy a ye wo liver function test na obo mu say parameters ni nyina no e healthy oho say e bi krampa na wo de no I say enzymes no aye bebre actually say they are working abnormally e bia na wenya inflammation ya kan inflammation na say efia ba woni pedua no mu oh enti brebo no wo kwan a efa so yi sa afi no wentimi anya pompo bo bebre wonya infection na ye problem betimi aye candidiasis betimi aye all these infectious conditions enti mesre say baby a obi an pelivotum another important component of livoton camagel camagel no so yeah very good as a protective cover ema hepatocyte so if you are ye pedua no all the akoma ewo ni tissues wo ho your lungs wo tissues to say alveoli eboa no okọ kidney ni mu so a ewo nephrons a eboa no brebo ni de ne hepatocyte no and it say ye protected a etimi ye adwuma ye ema hoden ba fe etime serew ma me papa me nua ba ma bebi a wo bia no pelivoto ne kira kwan nanom na Adom nti C4C liver specialists were all over Ghana and to some extent some parts of Europe. Yejuma ye dine say ye hwe brebo no mu hwe brebo na hoden e de compare other organs hwe so mo ye ejuma ye ansa na ye de ndrododro no account na Adom ni biom nti ye ani kwan kra say utu anamo gidigidi say oba hospital e bia na wo kwan no ewa ana branch ni bi mmenwa o frɛ number me de to dwa na pelivoto na ya de bebro free delivery no eguso aye ejuma and of course discount no so wo ho enti say bia livoto na bia anka 600 cedis ya de about 300 cedis so that obia betimi anya bi na wo de account nduru a wo nom ho obia betimi anom enye se wo twen na brebo no yare ansa na wanom livoto wa wo nom nsa wa wo fa caffeinated drink ana se carbonated drinks kra no ni nyina no korea brebo no na ma brebo na ho ode no abafom timesrew pelivotum na sa component ya bobo so nyina no emmoa tissues no na ntimi nye ejuma ye number ofra 24/7 C4C bejo so na enije semba akukra ka woni se ye de teleconsult na ba enti se wonya livotum ni bia ye be ma o diet plan e wonuane bi wo ha wodi a
eboa brebo no mane nya ahode bi te say carrot very good bi te say lettuce all these green leafy no eboa brebo no ba nduane mi so wa wudi ese brebo ensanom esichire bebre carbonated drinks bebre fatty foods bebre fried food ni nyina na e beto ye bo ase na ya kire na ya ma special doctor ono betu sa anamo no na ma wa pomudie no esipi livoton so de obi atimi no timesrew baby a wo bia no frɛ number 050 00 40 331 050 00 40 331 and also say 050 00 40 328 050 00 40 328 C4C liver specialist see your liver your life afei so ye giendro ni di ye treatment plans ni di edinti na de bia ka say once treated forever treated anope ye do bibiase yensi eda say Dr. George Siama Junior na yete nka no ntimi so frɛ numbers no ebia na oba ya na orapia po frɛ no a liverton de ye nipadua ni mu na ne ye kasafa hepatitis ho na ne ni nkomo yenkomra na eba ebeto so